Yesu ashimwe. Ndabashimiye mwese kuba mwaje ku munsi mukuru wa Espoire. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Umunsi ndababaye cyane kubera kubura umusaza wanje warunkurikira ubwa kabiri. Shimiye itorero nsengeramo kubera nyine umuntu akunda kuboneka cyane bukeya ku cyumweru, umuntu akagira ngo abantu bamuzi, ariko kuva nyine ibyago bibaye nasanze banzi cyane mu rusengero kurusha uko ntobitekereza. Korari nsengeramo abapasiteri banje, Imana ibahereza umugisha. Uyu munsi ikindi nshimiye abaturanyi baje bose kuva bino bintu bibaye, bose barahabaye. Umunsi byabaye nyine narababaye nyine mbura uko nobigeza, ariko nyine Imana nyine irankomeza. Mumbabarire ntako nyine umuntu yabigira. Abantu nyine baza gusura umuntu bakagira ngo umuntu wenda umuntu nyine akihangana muri iwe, ariko nyine umuntu afite agahinda nyine kivi yake. Ikindi nshimiye Imana, ari umuntu ushimira mama Enjo. Mama Enjo yandize kuva nkiri umwana, niwe wandize kurusha mama wanjye. Niwe uzi kurusha mama wanjye. Twabanye mu byiza tubana mu bibi, nyine turabana, arandera kuva nkiri umwana muto kugeza n'ubu. Nyine nareba ukuntu abashyitsi nyine baza mu rugo akabitaho, bikanezeza kabura ukuntu bigenza. Mama Enjo ndamushimiye. Niye hawezi jua lakini nampenda hata Mama Enjo na Baba Enjo ni watu wazuri sana. Umuntu agenda mu kazi ugasanga nyine tuko na wao kila siku. Kuva nkiri umwana muto ndamushimiye, na Mungu aendelee tu kumubariki. Ikindi nshimiye Imana nyine kuri umunsi mukuru ko mbayeho. Umuntu nyine ashobora kugira ibyago ukabura n'abantu bakugeraho bikakubabaza, ariko kuva mbabonye nyine narakomeye kugeza n'uyu munsi. Ndashimiye Imana. Kuri uyu munsi wa Espoire twabanye cyane mu buryo namuvugaho byinshi, ariko mu gihe twabanye nyine tukaja inama yo ku muryango wa mama. Mu gihe Imana itabikuze ko tugomezanya, mwifurije iruhuko ry'abera. Murakoze cyane. Sawa, arakoze. Abana ari mukuru wanje, papa we niwe ukurikira data. Espoire papa we niwe ukurikira sokuru. Muranyihanganira ngira ishavu ryinshi bivanye n'abantu bitavye Imana. Abana twabanye igihe twabanye cyose, abana yari umwana mwiza, twabanye neza mu buryo bwose bushoboka. Abana twigeze kubana aho bita kuri Kisi, abantu barahazi. Tubane mu kiraro, abana kaza iyo turi kurya, abana kaza maze atese wariye wahaze cyangwa nkongere. Abana yari umuvandimwe waje mwiza, yari mukuru waje
nkunda mu buryo bwose. Muranyihanganira kubera ishavu ryinshi, nkabana sinumuvuga muri aka kanya bitewe n'igihe dufite cyangwa umwanya ngo mbirangize. Espoire nawe yari umwana muto, yari akiri muto cyane ku buryo nta bintu byinshi birenze umuntu yomuvugaho, kuko yari akiri umwana muto, ariko yari umwana mwiza mu gihe cye, mu myaka ye yari afite, yari umwana mwiza. Twavuganaga neza cyane, novuga ngo buri munsi, kuko ababyeyi banje bari ruguru. Namubwiraga ati Espoire, wamfasha ukashirira ababyeyi telefone tukavugana? Akamubwira ngo tugira ikibazo, nimba ndahagera ndahamagara umuntu uri hafi ku mayinite bisanzwe, arihuta amugereho. Mbese murumuna wanje nawe yabaga bahari, ariko ukuntu byifashe iriya ruguru, umwe iyo adahari undi aba ahari. Mu gihe murumuna wanje adahari, Espoire aba ahari. Twaravuganaga kenshi pe, zinzi nimba hari undi muntu bavuganaga nkanje, kuko jewe namuhamagara buri gihe akambwira ngo nicaye muri mukoko, kuko tuvugana nicaye muri mukoko, uko turi kumwe. Nimba wabwira ngo ndakubesha ngo uyu muhungu mwabanaga aho ngaho Kasarani akuvugisha, akamvugisha tukavugana. Igihe cyose twavugana, Espoire yarambangukiraga akambera umwana mwiza, akangereza telefone aho namutumye, kandi mu gihe kibuze cyane, ku buryo yabaga ari mu rugo, mbese papa atari kumwe na mama, akayishira papa kwiwe agasubira akayishira mama kwiwe mu buryo bwihuse, ku buryo n'abashiki banje bari mu Rwanda bamubwiraga akihuta akabashira telefone. Noneho ejo bundi mbere yuko apfa, mu minsi mike cyane, hadashize n'iminsi 2, baramubwira ati Espoire, kubera ikintu tudukorera cyiza cyane tugutuma ugabanguka, natwe tuzaguha ikintu cyangwa se tuzagufasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kandi uzishima cyane. None muri bombi tubifurije ibihe byiza n'umuzuko wabera. Murakoze. Arakoze. Ndashimira Habana, umutwari we yagize akiri muto kugeza kuze agashaka. Habana yari inshuti yanje, abantu bazavuka bakavuka ari benshi, ariko ukagira inshuti yawe. Habana twari dukundana mu buryo utomenya. Habana yari inshuti yanje cyane. Habana yakazanyita mu izina, yakazanyita ngomaye. Habana arankunda cyane. Habana arimukunda, nawe yarankunda. Habana yaragwaye, akaza mpamagara ngo yaragwaye, none ngo tumusengere ngo aragwaye, ngo azakire, ngo tuzobonane, tuzosubire kubonana, tukaza tuvugana ku mavideo, kampamagara bisanzwe. Habana arambwira ngo naremze cyane, ngo none ngo munsengere ngo uhamagare mama ngo nabutodo. Ndavuga ndamuhamagara muvugane, arasubira arampamagara ngo se mwavuganye na mama ngo mubwire ko narwaye? Ndamubwira sinamubonye ku murongo. Ngo sawa, ngo ninkira ngo nzabahamagara. Kumbe gukira kwiwe ni kuri yagiye. Habana ari inshuti yanje mu buryo bukomeye cyane. Habana twari dukundana, nari mfite basaza banje 5, ariko niwe wari unkunda.
abana kujya bakazasiga babwiye abana ngo baje kuvoma ruguru, ariko akamubwira ngo bagusigiye ngo amabido ngo uvome, ngo reka ngo kuvoma ngo utavunika, ngo wamujana amabido ku ruzi ngo nsike ngo kuvome Nyarenge. Abana muri ukredishara ndabashimira mwese, shimira bongera, shimiye umuryango w'abasitari wo kwa sebukwe, shimiye abagorora, Imana ibafashe. Yesu ashimwe. Biragoye kuvuga kuri uyu munsi ngo Yesu ashimwe, ariko kubera ko twamenye Imana tugomba kubivuga. Niyo mpamvu dushima Imana, ngo mu bibi no mu byiza tugomba gushima Imana. Nukuri nyasenze Imana ndavuga ngo Mana umfashe nkomere, mvuge kuri Habana, nyongere mvuge no kuri Espoire, kandi Imana inyumve impa imbaraga. Ndashima mbere na mbere, nshimira abantu nubwo hariho abaza kubashimira nyuma yanje, ariko sinyoreka gushimira abantu. Kuva umunsi twamenye amakuru kuko Espoire reka ariwo mbanza kuvugaho yitabye Imana, nyabanjije nje ntaramenya amakuru, mbona abantu bagumye kuza mu rugo, barahaza. Noneho haza umumama umwe aza ari kurira, ndamubwira ati se niki cyabaye? Arambwira ngo ntacyo, ngo se umugabo wawe ari? Ndamubwira ati ariko se wambwiye yagonzwe? Arambwira ngo yaye, mbwira reka kurira, mbwira. Kandi nkumva nkomeye muri nje, kavuga ngo habaye ikintu byanga byakunda, habaye ikintu, ariko nkumva muri jewe mfite gukomera. Ndamubwira ngo mbwira. Arambwira ngo banshatse kuri telefone ngo kenshi barambura, umuntu uri ku runundu niwe wanshatse ngo arambura, n'undi uri Bukavu ngo aranshaka arambura, ngo nawe ubwiwe arashaka arambura. Ndamubwira ati se niki cyabaye waretse ayo makuru ukambwira? Mumbabarire sintinda, ndagenda ncagaguramwe amagambo. Arambwira ngo Espoire yarangije. Yarangije. Arambwira ngo Beya yari yicaye hanze, ndavuga ati shakisha ukuntu wakabe iri ya telefone tuyibike, kuko Beya namenya amakuru papa yanje ataraza ko ndabona bingora. Tumwaka telefone Beya turayibika. Tumaze kuyibika, mbona abandi bantu bakomeje kuza mu rugo. Mu mwanya mbona papa yanje araje avuye mu kazi, aroga, arambwira ngo hari ahantu ari kuja. Mbona arasa n'umuntu utazi amakuru. Ndamubwira se kurajahe? Ngo hari umuntu bagiye kubonana hano muri quartier. Ndamubwira ati tibanze ureke, ni hano muri salo hari abantu. Ngo se bande? Ndamubwiye se niki cyabaye? Ndamubwira ati Espoire yarangije. Nuko nawe arabyakira kandi arakomera. Rero nshimiye Imana yadukomeje, nshimiye abantu bose bageze mu rugo. Nukuri uwo munsi bageze mu rugo, bicaye mu rugo abantu bageza saa 5 z'ijoro bari mu rugo. Ntarinze mvuga umuntu izina ryiwe, umuntu wese wageze mu rugo kuduhumuriza, abo tuzi n'abo tutazi, ndabashimiye Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Ubundi nshimiye itorero ryacu dusengeramo, kuko Beya bivuze ngo hari igihe we yibwiraga ngo wenda abantu ntibamuzi. Nukuri iyo wagize ibyaguze uvuga ngo suku hari abantu banzi, ariko iyo urebye abantu ukuntu baje mu rugo, nukuri biza bikuviramo isomo rikomeye. Ndashimira abakristo bacu bose dusengana bageze mu rugo, Imana ibaha umugisha. Ntibagiwe abashumba bacu guhera kuri bishop, revera, abapasteri bakorana n'abandi bantu ntazi bageze mu rugo. Ndabashimiye Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Nukuri byatumye nyigamo ibintu byinshi cyane. Nukuri umuntu utazutabara agenda azisubiremo.
rero Espoire reka muvugeho iminota mikeya, hari n'abandi bavuga. Espoire jewe nyabaye iwabo nderera mama wiwe kuva ashatswe, nyamurereye abana 4, uwa nyuma nyareze ni Espoire. Espoire yaranyubahaga, nyahavuye ari muto, yaranyubahaga mvuga ngo sinzi kurusha uko yubaha mama wiwe. Yamvugishaga kuri telefone nkumva n'umwana ufite ibitekerezo bizima kandi by'abagabo. Espoire akambwira ngo bagiye muri Mukoko ngo ku marondo ngo muza mudusengera. Ndamubwira ati Espoire muzataha neza papa, ntiwibuke kuko intambara kuva zatangira uzugwana urugamba kandi Imana ikagucura, hakaba n'abandi bagwayo, n'ubundi aho muri Mukoko uzohava neza. Muri aya mezi ashize mama wiwe aragwara cyane, agwara twaravuye ruguru, agwara Espoire aribo bari kumwe. Espoire amubera byose, amubera amaguru, amubera amaboko, amubera ihumure rikomeye mu bugwayi bwiwe, kuko yageze ambwira ngo timukaza mucika intege ndi kumwe na Espoire. Espoire izashoboye yabikoreye mama wiwe kandi ndamushimiye, ahari Imana imumpera umugisha. Ikindi cyanejeje mu rupfu rwa Espoire, nyenejejwe n'amagambo 2. Bantumiye amarikoda bari ruguru, barambwira ngo Espoire yabonye umwanya wo kwitunganya, aritunganya, biranezeza kandi biranshimisha cyane. Ndavuga ngo ni byiza ko Espoire amenya Imana, amenya kuko umuntu yagiye kuva muri iyi saza yitunganya, hariho indi si tuzaturamo tutazongera gutandukana. Ibyo byarankomeje cyane. Irindi jambo rya kabiri ryankomeje, hari abana b'iwacu mu muhana bari kumwe nawe, je sinyavuganye nabo, ariko hari umuntu wavuganye nabo ngo uwo mwana ni ibintu by'ubwana, ariko jewe byampaye ihumure muri jewe rikomeye. Ngo Espoire arababwira amaze kuraswa, ngo arababwira ngo niko ngo musigare neza, ngo kandi ngo muzoshimire mama, ngo mumubwire ngo nyamushimiye kuko yambyaye, ngo akandera, ngo kandi mumusezerere. Aba bandi bo bakavuga ngo Espoire yaza avuga amarumburumbu ngo agiye gupfa. Ariko k'abantu b'abakristu murabisobanukiwe cyane, ayo si amarumburumbu. Shimiye Imana kuko ku munota wa nyuma Espoire yibutse neza. Espoire yari umwana wubaha, wumvira, akumva icyo bamubwiye cyose. Espoire yafashije revera w'iwacu, ahari mama dogo ntabwo ari we wapfushije wenyine, hapfushije umuryango. Revera yapfushije umugabo w'abanyabyinshi bita Rubeni, murambabarira kuvuga mu izina ryiwe nuko vuga abana biwe benshi tibamumenye, nawe yarapfushije. Espoire yakoze ibikorwa by'abagabo kandi akiri umwana muto, ntawamwiyambazaga Espoire ngo aguhakanire. Hari ukuntu bagira indero yabo yihariye kandi ya gikristo. Nukuri barambwiye ati Espoire yari umukristo, na murumuna wiwe nyasize ari mutoya ngo niyirakoze, ari mu kunshiriraho amarikode nkavuga ngo sikuyi niyirakoze, cyangwe akankomeza akambwira ngo ahubwo ni mwebwe mwanteye uruhuha. Habana nawe ndamushimiye iminsi Imana yamuduhaye, akavuka muri uyu muryango. Imana yagize neza kuduha Habana. Habana ari umusepake niho yabatirijwe, ariko Habana ntiyagiraga ibintu byo gupinga. Habana twakoraga ibitaramo turi ba Kadeza, akaza agataramo. Habana yazaga gutegera korari umunsi twarepese, adafite bijye byo gupinga ngo wenda barantenga, atitaye ngo ba pasiteri babo babanaga umuhana barabimenya. Habana yakoreye urugo rwiwe kuko ashoboye kose. Habana twari tumutezemwo byinshi na Espoire, ariko Imana yabonye kuko ikino ari cyo gihe cyabo, Imana ikabisubiza. Taco twoshinja Imana, twese niyo nzira muhumurike, umunsi umwe tuzababona.
Habana na Espoire tubifurije umuzuko wabera. Murakoze. murakoze cyane. Jewe ntabwo mvuga cyane ku buzima bwa Habana ndetse n'umuvandimwe Espoire. Ndashimira abantu cyane abadutabaye, dushimiye umuryango wateguye uno munsi mukuru w'abavandimwe bacu. No kuvuga ngo kuba mwarapanze uno munsi wa none, Imana ibaho umugisha. Dushimiye cyane cyane ikanisa ryaduhaye kino kibanza mu kwezi kw'icyenda kandi ku itariki 14 nibwo twari duhagaze hano, nanone turi mu kiriyo cya muzehe. Rero turabashimiye ikanisa cyane rikomeje kuduha kino kibanza kugira ngo tugisorezemo ibirori by'abavandimwe. No kuvuga ngo abavandimwe bombi twabuze, impamvu navuze ngo je simbavugaho cyane nuko twabanye igihe gitoya. Twabanye nabo nabamenye 2014, nico gihe twongeye kuvukana nabo, nico gihe jewe mbashatsemwo. Twari dusanzwe tuvukana ariko tutaziranye, noneho 2014 tuza kumenyana, tuza kurushaho kumenyana. Habana twabonanye, no kuvuga ngo ico gihe 2014, jewe 2015 nibwo navuye iri ya ruguru, ariko nanone twabanye igihe gitoya. Habana twabonanye iminsi 2, umunsi umwe twarararanye irurenge ahitwa kwa Gapinga, turamanukana aramperekeza, nari ngiye Saramabira, aramperekeza ankura abahazi kwa Gapinga, tugerana nawe Kirembwe. No kuvuga ngo n'urugenzi rw'iminsi 2 twa tugenda mperekeje gusa. Turaganira, turavugana bihagije nk'abavukana. Twagiye gusaba kubonana nawe nyuma kandi ngarutse mvuye Saramabira, igihe nari mvuye muri Kongo nzino 2015, nibwo bwa nyuma twabonanye nawe. Ibindi birebire bimuranga ntabyo nari nzi, gusa nari nzi ko ari umuntu w'imico myinshi cyane. Twaraganiraga ikintu cyose tuvuganye akavuga ngo sawa, nta kintu na kimwe twagiye impaka nawe. Niwe mu muryango wabo, no kuvuga ngo niwe wazanaga bene ibibyinka ngo muturagirire cyangwa se indongoranyo gutyo, niwe twahuraga akazizana. Ariko ntagiye na kimwe twigeze tuje impaka nawe cyangwa ngo ambwire ngo watinze cyangwa jewe ngo mubwire ngo watinze. Yari umuntu ugira gahunda cyane. Rero kuba tubuze inkingi ikomeye cyane, tubuze umuvandimwe wari ukiri mutoya. Imana ikomeze imuhe iruhuko ryiza. Naho umuvandimwe nawe Espoire nawe nubwo nibwo twamenyanye 2014 mu muryango, aratubyaye ariko yari akiri muto cyane. Twabonanye nawe umunsi wa gatatu, umunsi narindi iwabo, niwe muntu wamperekeje baratwimira hajya hepfo ku kiraro. Icyo gihe hari ingwara y'uburenge, nari inshoreye inyana y'ingabire yanje. Warangize cyagiye tukiyatuvugana n'abaveterineri batwimiriye banze ko dutambuka. Keriwe tuba turamubonye arajabukanye hakurya. No kuvuga ngo yari umuntu ubanguka cyane. Ejo bundi navuganye na murumuna wanje uri ya ruguru, anyohereza amafoto yiwe arambwira ngo Espoire ngo twari kumwe, ngo aratubwira ngo nimumfotora no mafoto. Arayantumira arambwira ngo yarababwiye ngo nimumfate no mafoto, ngo kugira ngo muzozamo nayo muzoza mwandikaho ngo RIP cyangwa se rest in peace. No kuvuga ngo bitewe n'ibyago abanyamurenge dufite ubunyine cyangwa se amapfa turiho, umuntu wese ari mu gukomera. Jewe umuntu wese wanyandikiye namubwiye rira jambo Revera yatubwirije, aratubwira ngo iduhumuriza mu makuba yacu, ngo kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza bari mu makuba yabo. N'iryo jambo gusa njewe nariko nsubiza kubera ko nari numvise nkome. Bampamagaye ko Habana yitavye Imana, nari ndi mu kazi, nahise ntaha, ariko nshike mbwira madamu, ndamubwira ati wihangana ukomere, niko bimera mwisi, niko bimera. None ni twebwe ejo nabandi. Bukeye hari kuwa gatanu, kuwundi wa gatanu barasaba batubwira umuvandimwe Espoire nawe ko yitavye Imana. No nibwo nagumye gutekereza iri jambo, ndavuga ngo iduhumuriza mu makuba yacu kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abandi mu makuba yabo. No kuvuga ngo turi hano, abandi twari ko tuzamuka, abandi babamanuka. Hirya hari Ibiriyo 2, hano dufite Ibiriyo 2. Ubu ntawo bukibabara bitewe n'ibihe turimo ngo babare nk'udafite ivyiringiro. No kuvuga ngo turakomeye. Turabashimiye mwe mwese abatwitavye. Ubundi ndashimira umuryango wanje jewe mvukamwo, baraduhamagaye, abari muri Kongo, abari mu Rwanda, abari hanze, baraduhamagaye bose, baraduhumuriza, batubwira amagambo akomeye yo kutwihanganisha. Kandi iyo abantu baba kwandikira baguhamagara uza wumva ukomeye, kuko tuba tuzi ko ni none ejo nabandi, natwe tuzoja guhumuriza abandi ejo, nabandi ko barahumuriza ahandi. Rero ndashimira cyane n'umuryango wa mukuru wanje Gaston, murabizi ko atari hano,
ariko yaraduhamagaye araduhumuriza. Iyo umuntu yagize bene ibi byago biza biguca intege ukaba uwo mu nzu gusa. Nari nsigaye nje mu kazi kananirwa gukora, natekereza ibintu byinshi ngavuga ngo mu kwezi kw'icenda nibwo bashinguye data bukwe, muri uku kandi kw'icenda nibwo dushinguye umuhungu wiwe, kama numva ncitse intege. Ariko umukuru wanje Gasa arampamagara arambwira ati wihangane ukomere, iyi minsi yose utaje mu kazi naje ndagira icyo nkumarira kugira ngo ukomeze wihangane. No kuvuga ngo iyi minsi yose ntari ko nkora niwe narindi kuri charge yiwe. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Na madamu we yaje ari hano, yasize abana yasize akazi kugira ngo aze kwifatikanya natwe muri kano kababaro. No kuvuga ngo umutubwirire nibi twatuvuga wenda kuri za kamera biraza guca ku mirongo ya YouTube, ubu nyine iterambere ryarabaye. No kuvuga ngo Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Ntabwo biba byoroshe gutungurwa n'ibintu bimeze gutya, ukicara muri iki gihugu nkuko mubizi iyi minsi yose utawukora, abana bari ku mashuri, abandi twarabazanye hano. Iyo dutuye twebwe si hano Nairobi bisabye amatransport, ariko ibyo byose yemeye kubyikorera arabidufashamwo. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Rero abavandimwe inshuti, tubifurije umuzuko wabera kandi Imana ikomeze ibaho ubuzima bwiza aho baruhukiye. Murakoze cyane. Bwana sifiwe tena. Dushimiye Imana yo mu ijuru iduhaye umwanya cyangwa se yaduhaye uyu munsi mwiza kugira ngo tubashe gusezerera abana bacu n'abarumuna bacu badusize muri iyi minsi. Imana bikoze ihabwe icubahiro. Bwana sifiwe. Turashimira umushumba uvuye kutuganira ijambo ry'Imana ryaturemye umutima kandi ryaduhumurije. Imana yo mu ijuru ikumpera umugisha. Dushimiye kandi itorero ryaduhaye iki kibanza kugira ngo tubashe gusozorezamo Ibiriyo. Mwakoze cyane, Imana ibaheza umugisha. Ubundi kandi turabashimiye mwebwe mwese bitavye uyu munsi kuza kudufata mu mugongo kugira ngo tubane kuri uyu munsi. Mwebwe mwese mwasize imirimo yanyu mukitaba kugira ngo tuze kubana namwe, mwakoze cyane, turabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaheza umugisha. Amen. Turishimye kuko ba mbere babivuze, cyatumye twishima nuko njewe nagerageje aba bantu bombe bamaze kurangiza. Wabanje kurangiza ni warutuye muri Kolwezi, amaze kurangiza mpamagara umudamu wiwe atuye iwacu mu Muhana, ndamubaza uko bimeze, ambwira ko bakomeye kandi bashikamye. Bwana sifiwe. Ambwiye gutyo numva ndahumurise kuko twatandukanye kera n'uwo musore, yagiye kera yaragize imyaka myinshi ariko ntitwabanye cyane. Ariko bavuga kuko yagiye kurangiza kuko yarwaye iminsi 3 gusa, ahamagara umupasiteri wa sepake kuko yari umusepake ngo aritunganya. Bwana sifiwe. Twumva turahumurise kuko yabonye abungeri bo kumwihanisha cyangwa sakatura ibyaha imbere yabo. Imana ikabasha kumubabarira, twizera kuko yagiye mu ijuru. Bwana sifiwe. Rero uwa kabiri ni waguye nyine hariya kuri Nyaruhinga munsi w'intambara. Nawe amaze kurangiza batubwiye amakuru kuko yarangije, shakisha ukuntu nobona mamdogo kugira ngo tuganire mukomeze. Muhamagaye arambwira ngo tiyoreka gukomera kuko nabo bari mu gukomeza abandi. Bwana sifiwe. Babahamagaye kuko umwana akomeretse, bari harya kuko abakira abantu bahazi nabari kumazi ko yundi muntu nawe wari warangije. Barabahamagara bati umwana wawe arakomeretse none gamutabare. Barirukanka baragenda ngo baje gushika kwa Rutaganda, nabo bamumanukanye kuko baramurashe ntiyacikaniye aho ngo aje kugera ku misozi imanuka nyine ije wacu ararangiza. Nyina yaturutse ku bitaro byo kwa Mwambaza Igakenke, amenya amakuru baramuhamagara ku muntu arangije, yanga kubwira nyina, aravuga ngo namubwira n'umuntu wari ufite imbaraga nkeya kandi urwaye w'ikimuga ariko yarakomeye. Bwana sifiwe. Baramubwira ati wewe ucaha mu micamu useruke mu rugo, bavuze ko bamutambukanye murahurira iwacu. Nawe aranga aravuga ati oya sinshiriye epfo ndaca haruguru
kwa Rutaganda kuko umutima uza wibwira yama yibwira reka ambwira ngo nama nibwira kuko umwana yarangije ko barampisha gusa ariko ndazamuka nje kwa Rutaganda. Arazamuka bagiye kugera kwa Rutaganda asanga umuntu yarangije, ariko abo twabanje kuvugana mbere barambwira ngo ntiyarusha Tonyanza n'amasozo n'amakeya. Ndababwira nti uko atarize nico kibazo. Nuko bukeye ndamuhamagara mpamagara umuhungu we murumuna w'uyungu wasigaye kuko bari kumwe n'uwo muhungu. Uwo muhungu niwe amaboko yiwe, niwe wamukoreraga imirimo yose, yari umugabo rwose. Niwe wakoraga imirimo yose kuko nyina yari kimuga kandi akamufasha mu bintu byose. Niwe wahingaga, niwe wakoraga ibintu byose ko byo mu nzu. Ariko nyina arakomera, ndamuhamagara, maze kumuhamagara turaganira, muheza Pole arambwira ngo ntitwereka gukomera kuko ni igihugu cyose niko kimeze, bampamagaye turi ku maziko y'ubundi. None se nje noreka gukomera twatubona abo bandi ibo ntibahumuritse, nanje nari ko mbahumuriza ati ndakomeye, ndi muzima, ntako kabisa ameze. Ndishima cyane kuko akomeye uwo mubyeyi. Rero uyu musore yari umukirisitu wo mu itorero ryacu kandi yari ubahaga cyane, yubahaga abantu bose kandi akitonda, yari n'umuririmbyi, umwana wagiraga amahoro cyane. Bwana sifiwe. Ariko kuba Imana yaramukumbuye ikamujana. Hari umwana, ari umugabo umwe, nimba ari umugabo, nimba ari umwana, nimba ari kisinza, n'umva bavuga ngo hari umuntu wavuze ngo Imana nayo ngo ntigira imbabazi. Ngo Imana izamireba ngikabona umuntu utabashije urwaye ikagira wa wundi wari umufashije ikazi kamumwaka igasiga wa wundi, ati siku ni gute? Ati Imana ntigira imbabazi. Ariko se ko yavuze niko se ntabwo ari byo. Imana ni nyembabazi kandi imbabazi zayo zihora iteka ryose. Ukuye ko Imana izikora ibyayo ibyo yagennye. Imana yari yaduhaye, uyu yari murumuna wacu wa mbere n'umwana mukuru wacu, uyu wa kabiri ni murumuna wacu. Imana niko yari yaragennye, yari yarabageneye iminsi bazamara kuri isi, irema n'imyaka bazafasha ababyeyi babo n'abagore babo. Umwe ni warushatse, undi yari ingaragu. Ariko rero Imana niwo mugabane yari yarabashiriyeho, nirwo rugabano rwabo ntarengwa yari yarashizeho kuko bazarangiza muri iyi minsi. Rero kuba Imana yarabikoze, dushimiye Imana yo mu ijuru kuko ariko yabishatse kandi niko yabibonye. Kitubabaje nyine nuko nko bagumye kubivuga mbere, ntabwo turi mu kugira ikiriyo kimwe mpaka no kugira ibiriyo bibiri by'amahasha. Uyu muryango wacu wahuye n'ikibazo gikomeye, twibaza tukabura igisubizo. Twigeze gufata umunsi ngo reka tubisengere tukiri ruguri wacu, turasenga, ariko kugeza n'ubu biracari ko komeza kuba gutyo. Iyo bavuze ngo umuntu arapfuye tuba twiteguye ko n'undi agiye gupfa. Ariko mudufashe mu masengesho kugira ngo Imana izimure urwo rupfu rwo kujana abantu babiri. Rero turushimiye Imana kuko uyu munsi tusoje ikiriyo c'aba bana bacu, tubifurije iruhuko ridashira. Amen.